ko Kamali yagize uruhare mu buhotozi bw'abatutsi, gusahura no gusenyera abatutsi no guhamagarira rubanda muri za mitingi kwibasira abatutsi. Ejo kuwa kane Kamali yitabye bwa mbere umugenzacyaha wa PNAT wamuhase ibibazo, anamubwira ko akekwaho ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu yaba yarakoreye abatutsi mu cyahoze ari prefegitura ya Gitarama, ubu ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda. Mu itangazo yashyize ahagaragara, PNAT ivuga ko yagiye kenshi gukora nketi no mu Rwanda, muri Mali no muri Benin, ariko ntisobanura niba Kamali yarabaye no muri ibi bihugu bibiri bya nyuma. Nk'uko tubikesha ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa, Kamali yahakanye ibyaha aregwa, avuga ko ari umwere. Nyamara umugenzacyaha yafashe icyemezo cyo kumufungisha ijisho, ni kimwe no kumushyira muri kasho mu gihe agikomeza anketi ze. AFP ivuga ko yashatse abanyamategeko bunganira Kamali ariko banga kugira icyo batangaza. Kamali Izake yavukiye muri Gitarama mu 1949. Yahungiye mu Bufaransa bwamuhaye ubwenegihugu mu 2002. Mu 2003 urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Gitarama rwamuhamije ibyaha bya jenoside adahari, rumukatira igihano cyo kwicwa. Cyahindutsemo icyo gufungwa burundu, icy'urupfu kimaze gukurwa mu mategeko ahana y'u Rwanda. Mu 2004 u Rwanda rwasohoye impapuro mpuzamahanga zo gushakisha no guta muri yombi Kamali Izake. Mu 2007 rwasabye Ubufaransa ku mugaragaro kohereza Kamali mu Rwanda. Mu 2008 ubutabera bw'Ubufaransa bwataye Kamali muri yombi, bumuburanisha kuri iki cyifuzo cy'u Rwanda, nyuma buza kugitera utwatsi. Kamali Izake abaye wa gatatu ukomoka mu Rwanda urimo uburana mu Bufaransa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Urubanza rwa Muhayimana Claude wari umushoferi muri hoteli yitwa Guest House yo ku Kibuye ruzaba kuva ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 11 kugera kuri 17 y'ukwa 12 muri uyu mwaka. Naho urwa Bukibaruta Laurent wahoze ari prefe wa Kibungo ruzaba mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha w'2022. Izi manza nazo zabanjirijwe n'izindi ebyiri zavuyemo gukatira abanyarwanda batatu. Mu 2009 urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwemeje ku rwego rwo hejuru ari narwo rwa nyuma igihano cyo gufungwa burundu kuri Ngenzi Octavien wahoze ari burugumestre wa commune Kabarondo muri Kibungo kuva mu 1986 kugera mu 1994, n'uwo yasimbuye kuri uwo mwanya Barahira Tito wari burugumestre wa Kabarondo kuva mu 1977 kugera mu 1986, baburanishijwe mu rubanza rumwe. Mu rundi rubanza mu 2018 urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwemeje nanone ku rwego rwo hejuru ari narwo rwa nyuma nyine igihano cyo gufungwa imyaka 25 kuri Simbikangwa Pascal wahoze ari kapitene mu ngabo z'u Rwanda, hanyuma aza kuba umwe mu bakozi bo hejuru b'urwego rw'iperereza rw'u Rwanda rwitwaga Service Central des Renseignements. Mu kiganiro umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yahaye Ijwi rya Amerika yasobanuye ko ibyaha byinshi bisigaye bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga bikwiye guhagarara. Murangira asobanura ko nubwo itegeko nshinga ry'u Rwanda ritanga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ko hari nyirantarengwa. Ari watanze urubuga rwo kugira ngo rukoreshwe mu gusakaza amagambo arimo cengeza amatwara rigamije kurura imvururu muri rubanda, kwangisha abantu abandi, abo nabo barebwa n'itegeko. Ababivugiyeho rero nabo barebwa n'itegeko, bose bagirwa inama, abatabikurikiza nabo amategeko arakurikizwa bakagizwa imbere y'ubutabera. Kuva RIB yatangira byari bihari, ibi nabyo n'ibyaha biza mu byaha bikorerwa kuri internet cyangwa kuri murandasi. Igihe cyose rero warenze uwo murongo, itegeko riba rikureba, rirakurikizwa. Gusa muri rusange uwumva ko
afite umurongo wo kuba umurongo aho abantu usanga bavugiraho amagambo y'amacakubiri apfobya jenoside akurura inzangano. Abo ngabo bose ngira ngo barabyumva ko nabo isaha iyo ari yose itegeko rishobora kubageraho. Nta gitangazamakuru na kimwe uyu muyobozi yavuze, ariko yumvikanishije ko hari abanyamakuru bamwe RIB yatangiye kwihanangiriza. Abanyamakuru bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko kugeza ubu RIB itarabahamagaza, ahubwo bavuga ko baherutse guhamagazwa na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana ukorera Umubavu TV yabwiye Ijwi rya Amerika ko aherutse guhamagazwa na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge bagamije gukora icyo yita icukumbura ryimbitse ku byo ivuga ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda bikorwa mu bitangazwa mu itangazamakuru. Nsengimana ukorera Umubavu TV agaragaza ko ibyo RIB ishaka gukora biri mu mugambi wo kuniga itangazamakuru. Kifata nko kubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Iyo babonye uri gukora inkuru zifatika bagushyira muri ako gatebo. Ni ikintu nyine kimenyerewe mu bihugu byose bishinjwa gukoresha igitugu. Ntabwo RIB irampamagara, ariko urwego rwa leta rwarampamagaye, Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge yarampamagaye imbaza ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi inzego z'igihugu zirakorana. Ushobora no gusanga wenda barabitumwe na RIB, nta gihamya kibigaragaza, ariko igishobora kubigaragaza ko aribo babibatumye nuko bashobora kubyitirira ko batuganirije kandi atari bo twitabye. Ntabwo dufite umurongo wo kureka gukora inkuru, kuko twebwe ibiganiro dukora bigamije kubaka amahoro arambye. Ntabwo rero tuvuga ngo ibyo bizadutera ubwoba. Niba nadufunga ntekereza ko nta cyaha twakoze kidadukatira burundu. Tuzagaruka dukomeze dukora akazi kacu. Hari abandi banyamakuru bagaragaje ko ibyo RIB bivuga ko igiye gukurikirana bikwiye kubazwa urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura. Bwana Joseph Dusengiyumuremyi akorera umuryango.com. Cano ni ikinyamakuru cyangwa se n'umunyamakuru ufite cano n'undi ubahiriza amategeko y'umwuga y'itangazamakuru. Uwo muntu rero atandukanye n'undi wese washyiraho ibyiwe atari umunyamakuru, nicyo badasobanura. Icyo gihe abanyamakuru byagombye kunyura mu nzira ya RMC, kuko n'icungana no kwigenzura kw'abanyamakuru bakagirwa inama cyangwa se bakagira uburyo bakosora ibyo bashyira, ibyo batangaza. Kuko no kwibeshya gutyo byahaye icyuho n'abandi bose. Ntabwo umuntu yagombye kuzenguruka igihugu afata interview, afata ibiganiro n'abaturage nta karita y'itangazamakuru agira. Umuntu uri waka ikiganiro umuturage yagombye kuba afite ibihe byangombwa. Ibyo RMC byarayinaniye gufata icyemezo ngo icyo ngicyo bicike. Uwikorera ibiganiro byewe mu gihugu niba akorera mu Rwanda yubahiriza iki? Aziza nyirantarengwa. Ariko niwe bifata mu kigare gutyo ngo ni abanyamakuru, no si abanyamakuru. Hari abanyamakuru bahiriza bafite umunyamakuru n'ufite ikarita y'itangazamakuru. Icyo RIB nibasha kugisobanura ibibazo byose bizashira. Hari ikindi cyiciro cy'abanyamakuru ariko kigaragaza ko ibyo RIB irimo gukora ari intambwe nziza mu kubuza ibitangazamakuru byo mu Rwanda kurenga ku itegeko. Ange Hagenimana ni umuyobozi w'ikinyamakuru Umuseke. Mbyumvamo nk'intambwe nziza yo gufasha sosiyete, kubera yuko itangazamakuru ni umuyoboro ushobora gufasha sosiyete gutera imbere, ariko ni n'umuyoboro ushobora kuyobya sosiyete igihe ryaba rikoreshejwe nabi. Ku ruhande rwanjye ntabwo nemeranya n'uwavuga yuko gufasha itangazamakuru kubahiriza ubunyamwuga ari ukuniga itangazamakuru, kubera yuko itangazamakuru noneho nko mu Rwanda turabizi uburyo ryagize uruhare rukomeye cyane mu kuyobya abantu, bigatuma jenoside igira ubukana nk'ubwo yageze. Ntabwo rero numva ko uwavuga yuko itangazamakuru rigomba kubahiriza amahame ari ukurinika, ahubwo numva ari ugukebura nyine kugira ngo abantu bongere bibuke inshingano bafite. Hari abanyamakuru bamwe bavuga ko guhana abanyamakuru bivuga ko bandika kuri murandasi inkuru zikurura amacakubiri ko biri mu murongo wo kuniga itangazamakuru. Biherutse kugarukaho kandi n'umuryango Human Rights Watch wasohoye raporo mu ntangiriro z'uyu mwaka ivuga ko abategetsi b'u Rwanda bafunze cyangwa bakurikiranye nibura abantu 8 batangaje ibinenga leta kuri YouTube. Iyi raporo yanagarutse ku ifungwa rya bamwe mu banyamakuru bafite imirongo ya YouTube harimo Dieudonne Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hasani wa Ishema TV na Theoneste Nsengimana w'Umubavu TV.
aba baje kurekurwa mu bihe bitandukanye. Iyi raporo ivuga ko nubwo ari byiza ko aba bose nta wahamijwe ibyaha yarezwe, ariko guterwa ubwoba n'ubwoba bwo gukurikiranwa kubera gukora inkuru zikomeye bigira ingaruka zihoraho. Iyi raporo kandi inagaruka ku ifungwa rya Yvonne Damange watangaga ibitekerezo byo kuri konti ye ya YouTube, ubu ufunzwe ashinjwa ibyaha birimo gukwiza ibihuha. Raporo y'umuryango utagira umupaka Reporters Sans Frontières nayo yongeye gushyira u Rwanda mu bihugu biniga ubwisanzure bw'itangazamakuru. Raporo y'uyu muryango yo muri 2021 ishyira u Rwanda ku mwanya w'156 mu bihugu 180, mu gihe mu 2020 rwari ku mwanya w'155. Uyu muryango uvuga ko mu myaka ya vuba yabonye igabanuka ry'umubare w'ibikorwa bihohotera ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda, ariko kubuzwa no kwibuza gukora inkuru zimwe na zimwe bigihari, cyane cyane mu kwirinda kugira ibibazo n'ubutegetsi. Muvugizi wa RIB Murangira Thierry agasobanura ko ibyo RIB irimo gukora bidahuye n'abayitirira kuri mu rwego rwo kuniga itangazamakuru. Ntabwo bigomba kwitirirwa kuniga itangazamakuru, kuko ntabwo itangazamakuru riba rinizwe, ahubwo wowe utangaza amakuru atarimo amagambo akurura inzangano. Umuntu wumva iki kiganiro yagombye kumva ko byatangiye ubu ngubu. Niba uhamagajwe ukabazwa, iperereza ritangiye kugukorwaho, ubu ngubu wagombye guhindura editorial line yawe, ntibe editorial line cyangwa umurongo ngenderwaho ari umurongo wo kugwanga n'amategeko cyangwa ubangamira amategeko. Niba utangaza amakuru akurura imvururu muri rubanda, abiga urwango, apfobya jenoside, aho ngaho wumve ko igihe icyo ari cyo cyose amategeko, ukuboko k'ubutabera kwakugeraho. Kugeza ubu urwego rutangaza ko mu mategeko y'u Rwanda hateganijwe ibihano bihabwa umuntu wese ukoresha itangazamakuru bunyuranyije n'amategeko. Duhereye kuri aba bafite ba nyiri imiyoboro, bahanirwa kudafata ingamba zo guhagarika isakaza ry'amakuru arimo ayo makuru icengeza amatwara, amakuru abiba inzangano. Icyo gihe rero hazamo ibihano. Iyo bihamijwe n'urukiko hanishwa ihazabu hagati ya $1,000,000 na $3,000,000. Ariko noneho iyo hari nk'amagambo yavugiwemo yo gutangaza ibihuha, hariho hazamo igifungo hagati y'imyaka 3 n'5. Iyo gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda ibihugu by'amahanga, ibihano naho biriyongera, hazamo hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Guteza imvururu, iyo harimo amakuru ateza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, ibihano nabyo birazamuka bikajya hagati y'imyaka 10 na 15. Umuntu wumva iki kiganiro yagombye kumva ko byatangiye ubu ngubu, kuko niba uhamagajwe ukabazwa, iperereza ritangiye kugukorwaho, ntabwo nifuriza abantu ko byagera aho ngaho. Ubu ngubu wagombye guhindura editorial line. Usibye abanyamakuru bamwe bagiye baregwa gutangaza amakuru abiba amacakubiri kuri izi mbuga babifungiwe, hari abandi badakora itangazamakuru barimo Karasira Aimable wahoze ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda na Madame Yvonne Ryamugwiza bafungiye ibiganiro bagiye banyuza kuri YouTube bivuga ko bihungabanya umudendezo wa rubanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.